Vendedor Mercado Mangleuana triste também ser produto e malasosa no sayato tu. Vendedor Mercado Fom Mangleuana senti triste tamba produto ne besira fan iha fating ne barak make malasosa nune produto balon sai at no soedei. Tuir vendedor sira fating ne be governo prepara basira ladun dia tamba maioria e masosa deit iha mercado oing la tama to iha kotu. Nune vendedor sira husu ba governo atu cria fating digno basira nune sira belefan sira ne produto ho seguro no mos. Mercado de fatem público governo hari ini mercado Fom Mangleuana ne ami hasa hetan rendimento ira triste tebes ami hetan ohin lorong hasa mercado Fom ne halo ami lorong bot ne hatu hetan det $5 ohin lorong saraska sedangkan $5 ne ohin lorong ita handal tolo mas latene governo da agora ne ini hasa ni ema ma fobu ka ni ema manebe sintikar kami fobu ne ma iha governo ma iha fobu ami hasa triste hatoba governo mane nudarnya fobu tengi hare tung ha baji hansa ne pra hare bane fobu ser ne be mahalo atividade hansa sekarang ka sa mejalete boto to marang hansa ne ami hasai mejalete na kono to fakar hotu mejalete mamu hansa ne ami lakon total hira hotu amne wan ba sekolah be moniang sira fotokopi surat rumah husumaina nama sira tu subase itanya timorne dian tauba asaung na saung ida asiang halu sama timorne si sayo sana timorne paling kia kona ne durante ne fani ha pontifon foti ami husine ba sa amai fan sa kios nya det la folin agora am sai me fan modo mas dan fan e fatin ide ne dia seila dia kotu dem ba fal kotu mas seila dia na fatin hakarak dia muda fal mai kotu klem dan tenki taudet mak payung det terpali dah labele dada. Anta ami so samorone dalam rumah lorong dia hetan $1.50 det makneona. Pois barbarak ma dodok tedi soe tedi. Pois segurança sira mas hanesan. Maine atur emai da nebe mak muda nafatin. Emai da nebe mak la muda nafatin. Hak matek nafatin hafatin. Nebe husubabe. Segurança serne atur hotu pada muda hotu labele muda hotu labele jam muda fal det amisir nebe ka muda nafatin idane terus halo det hansana dada lona mas sirden ladia ko tengki tau payung mas loron idane ami turba phane payung nine folin ida mas ami lahola ida paling $1 o $2 la 50% det makne na modo dodo kai puan sirden mas dodok soete hotu det 10 20 balong dalam 50 60 bamos moro emalahola dodok hotu det ai puan mas dodok hotu det batar mas hanesan dodok hotu det soete det ne ama to hetan pale osan usinebe triste tuan kalau itu lah hetan loro nohin tolarai sa ida tun no so loro ni ida tolarai te vele hetan $5 $6 se hetan hansa loron bot sasang kareta yang saya feriado hotu ne anta hetan loro ni ida tanggal 3 tanggal 4 kanan hetan 20 25 so loron ruan eret liwi dane sasang tamona hetan itu tiran sa bye-bye. Começa mai tina nida bulan 5, agora estaru bele lori dunia ami mai ai moris la dia muda ami tunsai ai poin lori mesa batau ba oin cerere muda bakotu agora ai poin taka terpaluan cerere hasai hotu sapayun ami la asturiane hetanosan loron laiha ami tau han cererau kita bosir me hare omatan e malahola patara soehela sinora pakartia modo dodoktia abu katuan cerne dodoktia soehela soeosan mabe ami pobune am husbam ne 5 nam nai mak buka poin hetan dan muda tung karai kami hal tur sena hakarak agor den ami heleten nungka se tau matam ba sira buka de cerna pikalaran depois pati nebe ami atutur governo lori mai tinani da bulan 5 ema nebe poson tiru sira po $120 $100 ne sira pahe malu tia sikuran sira pahe malu tia tau te sirne lalais bate oin ema nebe duranti fatfatin tamai harai manleu dane manleu duane puik la limar ami so tama mai mak poin hareba sidari tuan mai be am pansa san la polim sami hak matek ami la ya semo ba fatpati ami la buka balosan ba fatpati ami hak matek det manleu. Tuir observação ziemeni, mas que tinang ida reisiona, governo muda vendedor sira, nebe fansa san iha estrada público ba mercado Mangleuana, mai be to agora governo sidau cria facilidade, nune vendedor sira continua fan sir nessa san, taudet iha rai no habai iha lorong manas. Equipa cobertura Ziemen.